bakso kepalanya gede bener. Wih, kepalanya aja udah gede, gimana baksonya? Bulat kali ke bola. Kita kerjain nih, terus terlalu dah. Yuk, ayo. Bakso, bang. Lu Gerobaknya rusak bang ya? rusak. Kan? Kok didorong dah? Mau didorong. Iya. Lah emang di mana gerobak didorong. Kalau diseret namanya bukan gerobak, pengki. Bisa aja lu, virus corona. Ayo. Bakso sape bakso. Wah, kebetulan ada bakso. Bang, ini bakso sapi ya? Iya, Bang, bakso sapi. Lu mau beli? Bang, sapinya mana? Emang gua dagang sapi. Kapan gua dagang bakso? Lah, gue kan pengen lihat sapi, bang, bukan beli bakso. Payah sebut bakot.